imamo ljudi, ki se smejejo, pogumno in na široko. Ampak mnogi svoj nasmeh skrivajo zaradi svojih zob. In v zadnjem času smo opazili, da vse več Slovencev po lep nasmeh gre v Zagreb. Zanimalo nas je, zakaj. Ali je razlog cena, bolj prijazno osebje, nova tehnologija? V zobozdravstveni ordinaciji Orto Implant Dental Spa smo našli skoraj same Slovence, pa smo jih povprašali, zakaj v Zagreb, kaj v Sloveniji pa nimamo dovolj dobrih zobozdravnikov? Zato, ker sem v Sloveniji iskala alternativo tukaj in tam, nikoli nisem našla pravega odziva, prvič v načinu pristopu do pacienta, niti finančnem. Tako da sem potem, ko sem pač po konzultaciji z različnimi ljudmi, sem našla pač Orto Implantat v Zagrebu, slišala sem dobre novice, oziroma tudi poslušala sem sebe, ker sem začutila, da je to, je to tisto pravo. Ja, z možem sva se že dalj časa odločala, kje bi bilo najboljše, kje je bolj sigurno, da bo vse v redu. In potem je mož iskal po internetu že kar 2 leti, pa se odločil kam. Potem smo pri vas enkrat gledali to oddajo in zvedela sva že prej za dr. Trampuša tudi, ampak se še nisva odločila, kam bi, ker predvsem mož je bil en večji poseg. Pri nas so mi rekli, ker sem imela eno bolezen, zobi so mi izpadali in so rekli, da pač ni možno implantanta tam, kam sem jaz šla, da ne morajo narediti. Pol pa sem na enem sejmu v Celju videla to, pa sem poklicala, pa sem se naročila. Kako bi rekla, preko prijateljice sem zvedela za dr. Trampuša, zadovoljna, da zrihtajo zobe, ker v Sloveniji sem imela strah do zobozdravnika. Odkrito povedano, ker čim sem slišala aparate, mene je bilo strah. Seveda smo želeli spoznati dr. Trampuša, ki je že toliko Slovencev prepričal, da svoj nasmeh kar uvozijo sosednje Hrvaške. Navsezadnje gre za zdravnika, ki se je izobraževal tudi na Kalifornijski univerzi v Los Angelesu, sicer pa je dr. Trampuš znan po tem, da nenehno išče, predstavlja in uvaja najsodobnejše stomatološke tehnologije in metode v zobozdravstveno prakso. Pa ne bi se upuštao u procjene širih razmjera, ali pretpostavljam da je to zbog toga što ovdje u Zagrebu u mojoj klinici mogu dobiti apsolutno kompletnu uslugu na najvišem nivou, a sve pod jednim krovom. To nas dakako razlikuje ne samo od mnogih slovenskih stomatologa, kolega, već i od hrvatskih kolega. Katere so po vašem mnenju najpogostejše napake, ki jih delajo zobozdravniki, ker si ne vzamejo časa za to, da bi se dodatno izobraževali in sprejeli novo tehnologijo? Pa definitivno je konstantna ulaganja u naše napredovanje, u znanje je najbitniji dio svake struke, pa tako i stomatološke struke. Znate, kad radite nekom na zdravlju, vi morate stalno biti up to date što vi to upotrebljavate, na koji način vi to upotrebljavate i koje tehnologije i ostale, dakle, ne samo tehnologije, već i tehnološke primjene koje radite na pacijentu, morate to pravilno provoditi. Dakle, to je definitivno jako bitno i ne smijemo nikako napraviti greške, a to jedino možemo ako imamo adekvatnu izobrazbu. Ste imeli kakšne slabe izkušnje v Sloveniji z zdravstvom? Mislim, kaj so vam delali? Veste kako, jaz sem imela v bistvu slabo sklenino pa močne korenine. Redno sem obiskovala zobozdravnika, ampak sem bila v par zob, ravno zaradi tega, ker so bile dolge čakalne vrste in je še sosednji zob bil tako uničen. Pa tudi pristop ni bil prav. Če boste plačali, boste prej na vrsti, pač koncesije, so dolge čakalne vrste, zdaj pa človek nima vedno denarja, ravno takrat, kad recimo se zob zlomi, in tako da je prišlo do tega, da sem bila veliko zob. Zdaj pa, jaz sem bila zaradi tega, delam z ljudmi, pač in to meni veliko pomeni, mislim, saj izgled, čeprav je tudi pomemben, zaradi prehranjevanja zob, mislim pač zobje, Bila sem zelo nesrečna in sem iskala, kje bi si dala to urediti. Pač, to je bila moja največja želja. Še tako
pač, ko sem se pogovarjala, če bi imela mogoče možnost izbire, nov avto, ker izredno rada vozim, pa nimam novega avta. Nov avto, dober ali zobe, pa bi se odločila za zobe. Čeprav so mi vsi obsojali, kaj, avto, mislim, zobe bi dala ti za avto, ja, bi, ker mi to tako pomeni. Tako da zdaj, ko sem si to dala narediti, jaz sem najsrečnejši človek, mislim, se mi je izpolnila želja. Vam povem, še zdaj že po enem mesecu, ker imam res ti še orang zobe, a ne pač prave zobe, še težko se tisto težko nasmejem, res, da jaz sem skrivala nasmeh. Tako da, ko sem govorila, sem dala roko pred usta. Tako da, zdaj v duši, zdaj ne znam povedati, kako se dobro počutim, ker imam res ta nasmeh, ko sem ga iskala. V Sloveniji sem bila, naredili so mi protezo, sem skoraj brez bila, ker sem imela prej mostiček in mi je bilo stara proteza, mostiček in so mi morali ven dati. Potem so mi dali protezo in mi je izpadala ven na eni strani. V enem tednu sem imela narejeno in ni bilo kosti in mi je izpadala. A zaradi kosti to Ja. je bil potem problem? Ja, ni pa niso naredili te D3 in da se bi videli. Skratka, mi je dol letelo iz zob. V enem tednu sem dobila zobe, to je bilo vse na hitrco in površno narejeno. V enem tednu. V enem tednu. Ko pride k vam pacient, ki je mogoče več kot polovico svojega življenja obiskoval drugega zobozdravnika, v Sloveniji recimo, vidite napake oziroma nedokončane stvari. S kakšnimi zgodbami pridejo iz zobozdravnikov iz Slovenije recimo? Pa ja bi rekao da nisu to nekakve loše stvari koje su rađene kod zubara ili kod, dakle, kolega stomatologa. Ja bih rekao da je to ipak odigralo vrijeme nekakvih, starosno vrijeme nekakvih protezskih radova, znači predugo nošenje, prerijetki odlasci stomatologu na kontrole i tako dalje. Naravno da se vide uvijek i poneki autogolovi stručni, jel? Međutim, to se vidi svuda, nisu to slovenski autogolovi niti adresirano tako, to ima puno i hrvatskih autogolova. Na koncu konca, ko radi taj i griješi, nek baci kamen prvi onaj koji nije nikad pogriješio pa da vidimo. Mogoče nekateri v Sloveniji opažajo epidemijo zobozdravnikov, pa tudi drugod, ki zobe kar hitro dajo ven, torej izpuljo. Kakšen je vaš komentar tukaj? Se tudi vi hitro odločate, da se zob izpuli ali ga skušate najprej pozdraviti? Kakšen imate tukaj protokol? Znate, mi smo klinika orijentirana ovdje isključivo na rehabilitaciju zubne bezubosti i k nama dolaze ljudi koji su već u terminalnoj fazi gubitka zuba. To vam je isto kao što da pitate da li na odjel za karcinome dolaze ljudi sa karcinomima. Da, dolaze. Znači, ja se jako rijetko susrećem sa ljudima koji trebaju samo male sitnije popravke, ali u svakom slučaju odgovor na vaše pitanje da li je bolje ostaviti naravno zub u glavi, da, treba liječiti, treba se boriti za svaki zdravi zub i treba ga stvarno uvijek pozdraviti da bi on ostao i funkcionirao i bio u dobroj funkciji. Sanje o tem, da greš k zobozdravniku, ker je prijetno, zaspiš in se zbudiš z novimi zobmi. Kako daleč smo do realizacije tega? Pa mi smo tu fazu smo već realizirali, to se već obavlja kod nas u ordinaciji. Evo u sali iza nas, upravo koja se prikazuje, to ostvarujemo na način da upotrebljavamo, kombiniramo, znači u naše rekonstruktivne zahvate također upotrebljavamo i anesteziološku struku, znači doktorica anesteziolog uvijek nam pripremi pacijenta, uvijek nam sedira pacijenta i dovede do stanja gdje pacijent u jednom ugodnom, u sebi, u glavi, zamišljenom ambijentu prođe kroz cijeli proces dobivanja novih zubi.
Med drugim je dr. Trampuš avtor tudi popolnoma novega in edinstvenega pogleda na stomatologijo, tako imenovanega integriranega koncepta Dental Spa, ki je edinstven v tem delu Evrope in ki brez bolečin, ja prav ste slišali, brez bolečin in na udoben ter sproščen način ob ustrezni pooperacijski oskrbi zagotavlja hitrejše okrevanje, celjenje in vrnitev pacienta k vsakodnevnim opravilom. Dr. Trampuš nas je navdušil s svojo preprostostjo in prijaznostjo, prav z vsakim pacientom stke tak povsem neobičajen odnos med pacientom in zdravnikom, ki je bolj podoben prijateljskemu. Tako se zgradi neko zaupanje in vsi postopki so tudi zaradi tega še bolj prijetni, neboleči in neučinkoviti. Ta gospod dr. Trampuš je imel čudovit pristop, tako da sem mu zaupala in tudi izpeljal je tako kot treba. Tako da zdaj vprašala sem ga tudi za nasvet že prej, če me je strah, če se bojim bolečine, sem rekla, da ne, ampak vsak se, podzavestno se človek boji, kaj pa če ne bo. Ampak tukaj vsi strokovni so delovali strokovno, tako da že ti strah, ki sem ga imela, sem ga zgubila. Tako da, ko smo to naredili, jaz vam povem, jaz sem se počutila drug dan, sem rekla, je to že za mano sploh. To je le kompletna operacija zgornje in spodnje čeljusti, Pač bolečin nobenih, ampak pač veš, da se je nekaj dogajalo, v ustih, to pač si čutil, Tako da imela sem že v bistvu te nadomestne zobe, Pravi, niste bili nič brez zob? Nič. Takoj sem dobila nadomestne zobe, nič brez zob, brez bolečin. Tukaj so mi pač nudili, da sem prespala, ker sem iz Ljubljane, Drugi dan sem imela pregled. Ne moram povedati, jaz sem se počutila, kot da ne bi. Sem mi razmišljala, sploh, da sem bila na operaciji. Čutila sem se super. Pač malo, mislim, tekline, ampak to pač sodi zraven, To ne moraš iti preko tega, ampak bolečin pa res, tako da so me še spraševali, kako te nič ne boli. Ne, dejansko res brezbolečinski postopek, drugi dan korekten pristop, potem sem imela še pregled, smo čez 10 dni vzeli šive. Res ne znam povedati, ne moram verjeti, da je šlo tako brez bolečin, kakor recimo, ko so druge pripovedovali, koliko so imeli bolečin, ko so dali pač navadne vsadke v Sloveniji. Tukaj je bilo pa res zame super. Ko smo prvič prišla sem, ta vtis je neponovljiv. To je bilo enkratno doživetje, ljudje, ta prijaznost in potem je takoj steklo vse naprej. In zdaj smo tu in že končujemo in danes smo prišli pa na zabavo. Tak domači občutek je, nima več strah zobozdravnika, tako da sem povedala tudi ostalim, da jim priporočam tu. Kakšen poseg si pa imela? Da so mi naredili all on 4 vstavke. To je bilo strah zobozdravnika, kaj je sploh prej? Ja, prej me je bilo, Zdaj pa meni več, ker je tak domače, mislim, tu so bolj vse domače, se počutiš pa izgubi strah. Tukaj pa prišla sem, naredila operacijo, dobila stare zobe, so mi naredili, potlej prišraufali gor nekako, zobozdravnik povedal. Skratka, v 2 mesecih sem dobila nove zobe. Le postopek dal trajo, da se mi je vse zacelalo. Kaj pa strah? Straha ni bilo, ker je bilo sprejem in vse čist drugače kot v Sloveniji. Se pravi, zdaj boste kar končali že z zobmi? Ja, zgoraj imam že, zdaj sam še spodaj delamo na tem. In tudi nasmeh se mi je vrnil, samozavest, skratka prerojena. Ker prej nikoli zmeri sem se z zaprtimi usti smejala, zdaj pa le en oranž širok nasmeh. Zdrav. Ker je čist drugače. In sem zelo hvaležna dr. Trampušu in celi ekipi, da mi je povrnila nasmeh. Res prerojeno.
Naravno, to je onaj dio kad ne možemo reći pacijentima vi ćete zaspati i probudit ćete se sa novim zubima. Vi ćete se probuditi sa privremenim novim zubima. Novi zubi dolaze za 2,5 mjeseca. V tem času pa nismo brez zob. Torej. Ne, apsolutno nismo bez zub. Mi funkcioniramo socijalno, mi komuniciramo, mi možemo čak nešto mekše i pojesti, ali naravno ne smijemo tvrde stvari gristi. Katera je najnovejša, najbolj revolucionalna metoda trenutno, ki jo ponuja zobozdravstvo? Pa možemo reći da su najrevolucionarnije metode upravo u toj rekonstruktivnoj kirurgiji, kirurškoj kombiniranoj sa protetikom disciplini. Radi se naime o zigomatičnim implantatima. Oni su specifični za gornju čeljust, kada čovjek izgubi kost već i u stražnjoj regiji svoje gornje čeljusti. Tada idemo u sljedeću etažu više, u jagodičnu kost, ličnicu, kako bi se mogli uprti i napraviti dobar temelj za naše buduće zube. To možemo 1, 2, 3 ili čak sve 4 implantata staviti kako bi naš budući taj sistem all-on-4 nadoknađivanja zuba funkcionirao dobro. Jel? Ljudje imajo velikokrat pripombo oziroma so kar zaskrbljeni, ker jim zobozdravniki rečejo, nimate dovolj dobre kosti, da bi lahko dobili implantante oziroma kakršnokoli drugo protezo. Se pravi, je ta težava zdaj stvar preteklosti, ker se to vse da urediti? Pa moramo biti iskreni i reći onda ljudima da, kad bi se vratili na ono vaše prvo pitanje o edukaciji, ja bi molio takve kolege da ipak krenu u edukaciju i da stvarno porade na svom znanju i informaciji. Ne moraju sve raditi, ali u svakom slučaju da znaju pacijentu iskreno reći što i kakve su danas mogućnosti. Prepričanje, ki ga ima verjetno več kot 70% ljudi, da je obisk pri zobozdravniku boleč in zelo, zelo neprijeten, da nas mora biti strah, preden gremo zobozdravniku. Kako se vi spopadate s tem prepričanjem in ustvarjate nova, bolj zdrava prepričanja? Pa u stvari morate kombinirati nešto što i nije u sklopu samog zdravstva. Znači ono što prvo tjera našeg pacijenta, onaj neugodan miris u čekaonama, u ordinacijama, to jednostavno morate imati mogućnosti kako građevinske, tako i promišljanja, mogućnosti otkloniti. Kada stavite pacijenta u ugodan ambijent, definitivno neće više osjećati barem 10% onog straha koji je osjećao, a tek sa drugim, ajmo reći, vještinama iz wellnessa i tako dalje, možemo postići još ljepše, još ugodnije tretmane kao pretretmane i posttretmane naših zahvata. Dakle, naši pacijenti kad dolaze na tretman, ako su to tretmani koji traju duže i ako su to kirurški tretmani, rade se takozvane limfne drenaže. Prilikom limfnih drenaža naši pacijenti dobe otvorene limfne puteve i njihova oteklina nije tako u posljedici operacije velika kao što je inače. Znači, to je jedna od tehnika. Također, kad su potrebni zahvati prilikom kojih pacijenti dugo drže otvorena usta, to su obično protetski zahvati, mi radimo takozvane uljne masaže permanent konturom. Što je to? To je u stvari masaža, relaksirajuća masaža žvačne muskulature, žvačnih mišića, žvečnih mišića, kako vi kažete. Kje ste se sami izobraževali? Tudi v Sloveniji in v naši oddaji nasploh govorimo, da je pravzaprav znanje najboljša zdravstvena zaščita in tudi vi pravite, da vam je zelo pomembna, torej edukacija, izobraževanje. Kje ste se sami izobraževali? Zadnje moje izobražavanje bilo je u Americi na UCLA-u, potom u Portugalu na klinici Malo, dakle sve u smislu tih rekonstruktivnih kirurških zahvata. No, pa smo dočakali čas, o katerem smo sanjali desetletja. Obisk zobozdravnika je lahko neboleč, hiter in kar se da prijeten. Nemogoče je mogoče.